gucira ipataro uburinka y'ijana na rimwe kuba utunze nk'amajana abiri utogura akazu ka deshambure uburinka y'amajana abiri na rimwe ninga muzindi ninga itunze izindi ninga cyo gihara muri zo gusa ninga gihara munka ariko naco kibaringa buriya nimba hari ingorane dufite muri ibi bihe dufite ibitotsi byo mu bitekerezo buriya nimba bari tukiri kungaga urasa n'abanumvishije niba munumvishe mugireho cyandebe ko turi kumwe nimuvuge ngo haleluya cyane narimvuze akarorero kunkiriya kugira ngo muzumve ariko ino naho turi nimba utunze amashati 10 hariyo abantu bambaye ubu muturanye mu makariti uri ishati y'10 na rimwe arindwi ukabuza umuntu ufite ipataro imwe aza mbese kugira ngo aze gusenga nawe ntugerageze ngo ukore interivasiyo uri ipataro y'umunani ese hari uwo bikwashije ariko hari umuntu ubyumvishije ibyo ni byo bitotsi bya kabiri nashaka ngo Bibiliya yavuze ngo usinziriyewe abasinziriye mu bitekerezo mukanguke abatunzi faranga abafite amasitoke y'ibiryo imuhira nimba ufite ibiri 100 by'umuceri gerageza udahe ibiro 2 uhe umuvandimwe ushonje nimba ufite ibiri 100 ukumva nta muntu woha ikiro kimwe nawe uri kiro cy'ijana na kimwe cy'umuceri uri 100 nimba ikinduka kirumvikana usinziriye kanguka sheganye umuntu muri kumubwira ngo kanguka mu bitekerezo mubwire ngo kanguka mu bitekerezo kanguka mu bitekerezo kanguka mu bitekerezo bone kanguka papa Alex kanguka mu bitekerezo ariko kumva ko yozimariramo ari Imana ntakiranuka ngo iki cya 10 kandi ngiki kintu cyatugoye abayumbe ngiki nikinda abapasiteri bazadufatiraho abapasiteri kenshi bazaje kubitabo bagasanga turabambere gusirimba turabambere gusenga tukamanura imbaraga z'umwuka wera ariko bakontorora mu bijanye n'icyacu bagasanga nitwe tubinyu buriya twarasinziriye mu bitekerezo twari dukwiriye gukanguka mu bitekerezo natwe tugakora hanyuma bakabura ico badufatiraho buriya iyo baronsa ko badufatiraho ibaye nyenda muvanisha agaciro ibyo dukora nashaka ngo niba bikunze dusabikanye ibyo dufite dukanguke mu bitekerezo ibitotsi bigira gatatu ni ibitotsi byo mu buryo bw'ibikorwa ariko simbitindaho ibitotsi byo mu buryo bw'ibikorwa biza bibyara ibintu bitanu ibi bintu bitanu nta mwanya mfite wo kubivuga ariko kandi bino bintu bitanu sinobyita ibyana biza bibyara ibintu bitanu ariko kandi simbyita ibyana ahubwo basinobyita nk'ibibwana biza bibwabura ibintu bitanu bikavuge gutyo igintu cya mbere ibitotsi byo mu bikorwa biza bibyara ubute hanyuma iyo umuntu yagize ubute ikibwana cya kabiri kikaba kwifuza biza bibyara kwifuza ikavuga icya gatatu ndeka ibindi bibiri icya gatatu bikabyara gusabiriza ni ukuvuga ngo hakaba ikibwana cyo gusabiriza ukumva mu buzima ko wabaho gusabiriza hanyuma muvandimwe nanone yarakivuze cyanyuma naco kikabyara ikindi kibwana cy'ubukene aricyo cyakana kanaco ngirekeraho nari bitotsi bitanu hanyuma Imana ngo yitegereje abantu sozeje kuri kano kandugira sobanura umugani umwe Yesu yacegira n'icare twazamura Imana icubahiro bavande nimuvuge ngo haleluya cyane Imana ngo yitegereje abantu ibona ngo abantu barasinziriye Imana yakoresheje ibintu bigera kuri bine kugira ngo ikangure abantu ariko byose nta mwanya ikintu cya mbere Imana yakoresheje kugira ngo ikangure abantu bazavuga ngo igihe cya Nowa umwuzure ngo warateye ntabwo umwuzure wateye kubw'impamvu z'ikibazo ni ikibazo cy'ibitotsi cyari mu isi Imana ikoresha
umwuzure kugira ngo irebe ko abantu bakanguka. Abantu baranga ngo ntibakanguka. Hanyuma Yesu Kristo yakoresheje ibintu bibiri. Icyambere nawe yakoresheje bwiza, simbitindaho, akoresha icyakabiri, akoresha ibitangaza n'ibimenyetso. Hanyuma Paulo yakoresheje ibintu bibiri. Cyambere yakoresheje ikintu ngo cyo kwita abantu basinziriye amazina. Ayo mazina sinyavuga, shaka gusobanura kano kantu. Hanyuma hariho ibintu birindwi biranga umuntu ukangutse. Izo nda mwanya mfite wo kubivuga. Hariho n'ibindi bintu birindwi biranga umuntu uhaye ugona. Kugona murabizi. Ibintu biranga umuntu ugona. Icyambere nico mbabwiye mucirinde cyane. Kugarama nico kintu cyambere gitera kugona. Ubunguze kugarama. Muzo kontura abantu benshi baza bagona cyane mu ijoro. Nabagarama. Mugende ukora pratique ugarame maso urebe. Hadukora agatendo muri iri joro. Timubikore. Gasoze. Sozereje kuri kino kintu. Usinziriye we. Timuvuga ngo amen. Reka nshuye umugani soze. Ese umugani Yesu yavuze w'abakobwa batanu b'abanyabwenge n'abandi batanu ngo bibipfu. Ese ni muri Matayo 25 no kuri kangahe? No kuri kabiri no kuri gatatu. Cyangwa no kuri 10 na kangahe? Cyose cyo kigenderewe nuko muza ahura. Kasaba abakobwa bangaye batambuke hano 10. Nimutambuke hano. Barabanga gutambukaga ngo kera bagiye kubibipfu. Oya, n'abakobwa 10. Muze mama, mwihutegera soze. Ese hasi niho heza cyangwa hejuru niho heza? Hejuru mama. Mwipange batana inyuma n'abandi batana imbere. Abantu ngo baraje imbere, uzaho ntangirira se? Ntangiriye inyuma. Mwipange gutya. Batanu hano imbere. Nimuvuge ngo haleluya cyane. Utuzi nk'ijana zitogucira ipataro, uburi nk'ijana na rimwe. Kuba utunzi nk'amajana 2 utogura akazu ka deshambure, uburi nk'amajana 2 na rimwe. Ninga muzi. Ninga tuzi zindinga. Ninga choki hara muri zo gusa. Ninga gihara munka ariko naco kibaringa. Buriya nimba hari ingorane dufite muri ibi bihe, dufite ibitasi byo mu bitekerezo. Buriya nimba bari tukiri kungaga urasa n'abanumvishije, niba munumvisha mugire uko ndebe ko turi kumwe. Nimuvuge ngo haleluya cyane. Narimvuze akarorero kunkiriya kugira ngo mubyumve. Ariko ino naho turi, nimba utunza amashati 10, hari abantu bambaye ubu muturanye mu makariti. Uri shati y'10 na rimwe. Arindwi kabuza umuntu ufite ipataro imwe aza mbese kugira ngo ase gusenga. Nawe ntugerageze ngo ukore intervention. Uri ipataro y'8. Ese hari wabikwaje? Ariko hari umuntu ubyumvishije. Ibyo nibyo bitotsi bya kabiri. Nashaka ngo Bibiliya yavuze ngo usinziriyewe. Abasinziriye mu bitekerezo mukanguke. Abatunzi ifaranga, abafite amastoke y'ibiryo imuhira. Nimba ufite ibiri 100 by'umuceri, gerageza udahe ibiro 2 uhe umuvandimwe ushonje. Nimba ufite ibiri 100 ukumva nta muntu woha ikiro kimwe, nawe uri kiro cy'ijana na kimwe cy'umuceri. Uri 100 nimba. Ese kuko kirumvikana. Usinziriye kanguka. Sheganye umuntu muri kumubwira ngo kanguka mu bitekerezo. Mubwire ngo kanguka mu bitekerezo. Kanguka mu bitekerezo. Kanguka mu bitekerezo bone. Kanguka papa Alexis. Kanguka mu bitekerezo. Ariko kumva ko yozimariramo. Ari Imana ntakiranuka ngo iki cya 10 kandi ngiki kintu cyatugoye abayumbe ngiki nikintu abapasiteri bazadufatiraho. Abapasiteri kenshi bazaje mu bitabo bagasanga turabambere gusirimba
turambere gusenga tukamanura imbaraga z'umwuka wera, ariko bakontorora mu bijanye n'icyacu bagasanga nitwe tubinywa. Buriya twarasinziriye mu bitekerezo, twari dukwiriye gukanguka mu bitekerezo natwe tugakora, hanyuma bakabura icyo badufatiraho. Buriya iyo baronsa ko badufatiraho ibibaye nyenda muvanisha agaciro ibyo dukora. Nashaka ngo niba bikunze dusabikanye ibyo dufite dukanguke mu bitekerezo. Ibitotsi bigira gatatu ni ibitotsi byo mu buryo bw'ibikorwa, ariko simbitindaho. Ibitotsi byo mu buryo bw'ibikorwa biza bibyara ibintu bitanu. Ibi bintu bitanu nta mwanya mfite wo kubivuga, ariko kandi bino bintu bitanu sinobyita ibyana. Biza bibyara ibintu bitanu, ariko kandi simbyita ibyana, ahubwo basinobyita nk'ibibwana. Biza bibwabura ibintu bitanu, bikavuge gutyo. Ikintu cya mbere, ibitotsi byo mu bikorwa biza bibyara ubute. Hanyuma iyo umuntu yagize ubute, ikibwana cya kabiri kikaba kwifuza. Biza bibyara kwifuza. Reka mvuge icya gatatu ndeka ibindi bibiri. Icya gatatu bikabyara gusabiriza. Ni ukuvuga ngo hakaba ikibwana cyo gusabiriza, ukumva mu buzima ko wabaho gusa usabiriza. Hanyuma muvandimwe nanone yarakivuze cyanyuma naco kikabyara ikindi kibwana cy'ubukene, aricyo cyakana. Kanaco ngirekeraho. Nabyo bitotsi bitanu. Hanyuma Imana ngo yitegereje abantu. Sozeje kuri kano kandugira sobanura umugani umwe Yesu yacegira n'icari. Twazamura Imana icyubahiro bavande. Nimuvuge ngo haleluya cyane. Imana ngo yitegereje abantu. Ibona ngo abantu barasinziriye. Imana yakoresheje ibintu bigera kuri bine kugira ngo ikangure abantu, ariko byose nta mwanya. Ikintu cya mbere Imana yakoresheje kugira ngo ikangure abantu bazavuga ngo igihe cya Nowa umwuzure ngo warateye. Ntabwo umwuzure wateye kubw'impamvu z'ikibazo, ni ikibazo cy'ibitotsi cyari mu isi. Imana ikoresha umwuzure kugira ngo irebe ko abantu bakanguka. Abantu baranga ngo ntibakanguka. Hanyuma Yesu Kristo yakoresheje ibintu bibiri. Icya mbere nawe yakoresheje ubwiza, simbitindaho. Akoresha icya kabiri, akoresha ibitangaza n'ibimenyetso. Hanyuma Paulo yakoresheje ibintu bibiri. Icya mbere yakoresheje ikintu ngo cyo kwita abantu basinziriye amazina. Ayo mazina sinyavuga, shaka gusobanura kano kantu. Hanyuma hariho ibintu birindwi biranga umuntu ukangutse. Ibyo nta mwanya mfite wo kubivuga. Hariho n'ibindi bintu birindwi biranga umuntu uhaye ugona. Kugona murabizi, ibintu biranga umuntu ugona. Icya mbere nicyo mbabwiye mucirinde cyane. Kugarama nicyo kintu cya mbere gitera kugona. Upfunguze kugarama. Muzakontura abantu benshi baza bagona cyane mu ijoro. Nabagarame. Mugende ukora pratique ugarame maso urebe. Hadukora agatendo muri iri joro. Timubikore. Gasoze. Sozereje kuri kino kintu. Usinziriye we. Timuvuga ngo amen. Reka nshuye umugani soze. Ese umugani Yesu yavuzeho abakobwa batanu b'abanyabwenge n'abandi batanu ngo bibipfu. Ese ni muri Matayo 25 no kuri kangahe? No kuri kabiri no kuri gatatu. Cyangwa no kuri 10 na kangahe? Cyose cyo kigenderewe nuko muza ahuri. Kasaba abakobwa bangaye batambuke hano 10. Nimutambuke hano. Barabanga gutambukaga ngo kera bagiye kubibipfu. Oyaye n'abakobwa 10. Muze mama. Mwihutega soze. Ese hasi niho heza cyangwa hejuru niho heza? Hejuru mama. Mwipange batanu inyuma n'abandi batanu imbere. Abantu ngo baraje imbere. Uzaho ntangirira se? Ntangiriye inyuma. Mwipange gutya. Batanu hano imbere. Gutya paralele hano. Timurakwira muze. Gira sobanura uyu mugani wa Yesu. Hano haracabura abani banga. Muze abandi babangaye hano. Tabakobwa bakiri muno. Mwatinya ko mubi bipfu. Ta bipfu birimo ni muze nsobanura uyu mugani. Umwe babiri batatu bakwiye batanu. Nimwegerane hano gutya wewe urebe mu irugu ry'uyu nawe hano umuntu yegere mugenzi we hano gutya. Mwegere hano mu bitugu umukoreho. Nawe hano mama. Kwa utinya.
uyu mukobwa none aza guhahaza. Niba tukiri kumwe tuzamurira Imana icubahiro. Nimuvuge ngo haleluya. Minota bambaye irashize, nimuvuge ngo haleluya cyane. Zamura icubahiro muvuge ngo haleluya. Bibiliya izivuga ngo acanga umugani w'abakobwa 10. Kandi abantu bose nuko baza bawuca, ariko ndashaka kubasobanurira uyu mugani. Nisoza ko munuva mu abakobwa, nisoza umwe yamahindukiranira wabo amubwire ngo usinziriye we, kanguka Kristo, kanguka uzuke Kristo abone uko akumurikira. Wamuhindukiranira, wamumuhindukirana kandi umubwire ushizemo ingufu. Buriya kubera iki mutibaza impamvu Kristo yavuze ngo 5? Kubera iki mutibaza kuri uyu mubari wa 5? Kubera iki mutibaza impamvu yavuze ngo 5? Abantu benshi barabifata bakavuga ngo abakobwa 5 uko Bibiliya nyine ivuga ngo abanyabwenge ngo nabandi bibipfa. Ariko ni umugani Yesu yaraciye. Yesu nguyu umugani yaraciye icyo wari ushaka kuvuga. Yaravuga ngo hazoba hari abakobwa 5 bari maso muri kontina 5. Aba naba Kristo n'itorero rikangutse muri kontina 5. Aba nabo yarashaka kuvuga itorero zinziriye muri kontina 5. Yaravuze ko muri Amerika hari abari maso, avuga ko muri Amerika hari abasinziriye, avuga ko muri Aziya hari abari maso, avuga ko muri Aziya hari abasinziriye, avuga ko muri Europe hari abari maso, avuga ko muri Europe hari abasinziriye, avuga muri Afrika ko hari abari maso, avuga muri Afrika ko hari abasinziriye, avuga muri Oceani ariyo kontina ya nyuma ko hari abari maso, avuga ko muri Oceani ko hari abasinziriye. Mukomya amashise mwabyumvishije? Mwumvishije? Iyi ni Oceani. Nukuvuga ngo Oceani hahagaze uri maso, Oceani hahagaze uri mu bitotsi. Hanyuma Europe hahagaze uri maso, hanyuma Europe hahagaze uri mu bitotsi. Nuko nyine bameze. Nukuvuga ngo kwisi hari abantu bakangutse, kwisi hakabaho n'abantu basinziri. Rero nico narimvuze ngo uyu ni wo mugani Yesu yaciye. Rero ni muhindukirane, amuhindukirana mugenzi wawe mubwire ngo usinziriyewe, kanguka uzuke Kristo abone uko akumurikira. Imana ibafashe kandi Imana ibagire neza. Amen. Mukomere Imana amashimwe. Uyu mugana usobanuye neza usarije. Kandi abenshi bari bajega bafite ubwoba bw'abakobwa b'ibipfungu n'abanyabwenge. Dukomere ijambo ry'Imana amashimwe cyane. Imana ikugirire neza.